ndabasuhuje abakunzi ndetse namwe mwese muteze amatwi namwe mwese mudukurikira mu mpande zose z'isi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndashimira buri wese wakoze subscribe, nawe niba utarayikora uyu ni wo munsi niba ubanye natwe bwa mbere kora subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi binyuzwa kuri uyu muyoboro wa Mr Scolaire. Ngiye mwumva n'ikizo nk'ibisanzwe kuri uyu munsi wa none ngiye kubagezaho top 10 y'imodoka 10 zihenze cyane kurusha izindi. Ni imodoka zihenze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zifitwe n'abanyarwanda kandi ubusanga ari imodoka nyine zigura gatubutse, dore ko ari imodoka zigonderwa n'abantu bake cyane. Akaba ari top 10 y'imodoka nyine zihenze ngiye kubagezaho kuri uyu munsi wa none. Kola like niba ukunda ibyo dukora, ndetse niba wanakunze ikiganiro kola like unasharinge ku nshuti zawe. Kuri top 10 rero ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe twihutishiye ku mwanya wa 10 turasanga Tesla Model K. Iyi ni Model K, akaba ari imodoka igura miliyoni 79 y'u Rwanda. Igura miliyoni 79 Tesla. Iyi Tesla rero akaba ari imodoka none ikunzwe n'abanyarwanda ariko ikabina kosha, igura amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa 9 w'imodoka zihenze cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turahasanga Toyota Land Cruiser ya 2024. Akaba ari imodoka nayo igura miliyoni 84 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga atubutse kabisa. Ni imodoka nayo ubusanga nyine yigonderwa n'abake. Akaba ari imodoka iza ku mwanya wa 9. Iyo ni Toyota Land Cruiser ya 2024, miliyoni 84 y'u Rwanda. Ku mwanya rero wa 8 turahasanga Cadillac Escalade. Iyi ni miliyoni 142 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni miliyoni ntabwo ari ibihumbi. Ni imodoka nayo urumva igonderwa n'abakeya cyane kandi akaba ari imodoka nziza, akaba ari imodoka nayo ubusanga nyine kosha tu. Ku mwanya wa 7 ku modoka zihenze cyane turahasanga Mercedes Benz E64 EMG. Akaba ari imodoka igura miliyoni 157. My friend, ni imodoka nayo iza ku mwanya wa 7 mu modoka zihenze cyane kandi usanga nyine abantu benshi banayigondera ariko ni bakeya my friend. No kwitonda cyane kuko ni miliyoni 157. Ku mwanya rero wa 6 turasanga Lexus RX 600. Akaba ari imodoka nayo igurwa n'abakidore ko ari imodoka igura miliyoni 169. Iyi ni imodoka nayo ikundirwa ubwiza bwayo dore ko ari imodoka ibiteye neza cyane. Ni imodoka iza ku mwanya wa 6 w'imodoka zihenze. Ku mwanya wa 5 turasanga Mercedes Benz GLA 63 EMG. Akaba ari imodoka rero igura miliyoni 172 y'u Rwanda. Ni amafaranga y'u Rwanda miliyoni. Ku mwanya wa 4 rero twihutishiye ni BMW X6. Ni imodoka nanone nayo ihenze, ni imodoka ubusanga igura miliyoni 179. Miliyoni 179 y'u Rwanda. Ni imodoka nayo nziza, imodoka yihuta cyane, imodoka inyaruka cyane, nayo akaba ari imodoka ihenze. Umwanya wa 3 w'imodoka rero zihenze turasanga Toyota Land Cruiser
series ya 300 series ni imodoka igura miliyoni 180. Ni imodoka igura miliyoni 180 ikabiza ku mwanya wa gatatu y'imodoka zihenze cyane. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga Range Rover CV ya 2024. Iyi Range Rover igura miliyoni 220 mu modoka, akaba iza ku mwanya wa kabiri mu mamodoka ahenze cyane hano mu Rwanda. Ubu usanga nyine ifitwe n'abantu ariko ari imodoka igura gatubutse cyane. Nubwo ibifitwe n'abantu ariko nyine iyi Range Rover igura tubutse miliyoni 220. Ya ku mwanya wa mbere rero turahasanga Mercedes G63 Brabus. Iyi ni ya modoka iri mu bwoko nyine uriya cyamamare cyacu nyine Bruce Melody atunze ino Brabus. Iyi Mercedes ikabigura miliyoni 280 kugera kuri 330. Urumva ni hagataho ni imodoka nanone nayo igurwa n'umuntu ufite agafaranga kabisa. Ari imodoka iza ku mwanya wa mbere mu modoka zihenze cyane kurusha izindi zifitwe n'abanyarwanda hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo modoka iza ku mwanya wa mbere kurusha izindi zose, akaba ariyo modoka isigaye ihenze. Ngayo nguko rero izo ndizo modoka zihenze cyane zifitwe n'abanyarwanda muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ugasanga umubare mwinshi abanyarwanda bagiye bazifite. Mwakoze kubana natwe rero kuri uyu munsi, ntugende udakoze subscribe na like.